Anyang laki din! Anyang laki din! Ne, apay bakit? Nakamulanglang ka dita sangwan ang ti kalendaryaw? Di nakpay kablaawan mo't. Umadanin ti birthday. Ngam kaslaawan laang kan ka. Ah, anya katoy bakit ko na ya? Amukmat nga inton Sabado ti birthday. Kablaawan ka kumangam. Inununa anak mo tan? Manon a birthday tinaglabas. Adi nakpay kinabkablaawan mo't. Di ka kusilap. Tapno saan ka gumura bakit? Ayabam, dagiti ko kumarim inton birthday dito balay. Taapay kuma, nga ayabak ida. Agsagana ka mo't uray basit Isagana ang mati maika 40 apa nagkasangay mo. Ay na, awan kwartak. Ay di kang ka iti pagsaganam. Ikanak. Wen! Kanya ti kayat mo alutuin inton birthday. Ilista mo, dagiti katangam. Ayabam, dagiti gagaya mo no kukumarim. Ay na, thank you lakay. Kunaklakit din no nalipatam ti birthday. Pasada ka pa'y paray. Ay, una paray. Agi na nakakamot Itay ka pa'y parbangon ngagpaspasada. Saan lapar bango na? Kino nagpatpatnaga ka nagpaspasada. Uwan nga raw, apay ayakas talaunay tirigit mo ngagpasada. Amon pare, birthday ni bakit ko. Nasken ngagsagana akmot uri basay. Ay, no kasta, iso ti your orno nga, paray. Wen pare. Ayaban na kahit dagiti gagayam na. Ay, kit umayak tumamang araw, paray. Una! Dagiti kayat na nga umay maki-birthday, di umay da. Ay, adu kami, paray. Ay na, nakalukluk mo gandi beryang. Bakit matan talaga? Kat papanan na ngay ngamin no saan abo makit ti tao na. Kat no da magkaungad da ka no iluglukan nila kay na chiks na. Ha? Apay, pudno day jay nana? Ay, sumati bagbagada. Naumansan nila kay nakindi beryang. Tanay, bakit mat ngamin naun? Kayat mo asawa nana. Ubing pay jay chicks nila kay na. Kat no sweet 16 kanun sa. Ay na, nagubing matan no kasta. Ay, bakit ni Biryang? Aday ta, inlista ko nagitigatangag apag saganak inton kasangay ko lakay. Ay kayo na. Ikan na ko na 86,000 nga igatang ko. 6,000 ko na. Nagngingi na dagiti gagatangan ita. Amangan no kurang pa 86,000. Isu na yunam. 6,000 mo ilagayam. Oh, agkatawa ka. Kayat mo asawan. Ada kwartam a 6,000? Ay wait, ingkarkarigatak tinagpaspasada kay. Dati kasta kwarta. Kat, ikan nagngarudon tama pa na kung agpalengke. Ayan tayo wallet kon. Day taman ni, nakabulsa di talikudam. Wan. 6,000. Ay, bilangak man titid ko kang ka. Nagdakkel mo day ta basket mon Biryang. Mapanak kamin agpalengke, mare. Gulpyam samat amin ang alako day je palengke. Gumatangak iti saganak para intun umay akasangay ko. Ha? Ag-birthday ka? Kaano? Intun Sabado. Umay kayon to Ag-birthday ka matgayam, Mari Biryang. Ne, anya ti panagkunam kanyak. Sa anak anayanak? Kat, anya nga iti saganam. Ay kat, umay kayon to Tapno maramanan nyo, dagiti saganak. Ay kat talaga nga umay kami, Amare. Asino pa'y ayati daddo mga inimbitaram?
ti mapan iti day ta birthday day ta biryang. Apay asaan ngay nana? Mabay na ka mapan. Tadi nakmet inimbitaran. Kano ko na nga amin tayo agagayim na kat mapan. No di nak inimbitaran, ajak kaya ti mapan. Sayang mo't nana, sapay ado ka no ti sagana na. Ay oray pa'y adaw no di nak mo't inayaban. Kat no kagiddan ko ang nagpalingke, talaga nga ado ti ginatang na. Gumurakan ko na, no saan nak nga imbitaran. Naskan na nga imbitaran nak. Imbitaran na ka, nana. Mabalin ka di asaan, kat no kaaruba na ka mismo. Inimbitaran mo ilamin dang iti gagayim mo. Binagaakon ida. Ang mga no adda di mo inayaban, ay gumuro da. Ne, ninsamot na namin di agsibsibog iti masetas na. Wait, iso. Ay, bakit mo ni nanamilingan niya? Ay, mapan kun sa imbitaran. Nalaing kat agumura day jay no di mo imbitaran. Amangan no addan tumanan maibagbaga na. Ay, wala. Amo, akasta ti ugali day ta bakit. Ala, ingka imbitaran bakit? Nanamiling, Oh, apay, biryang. umay ka man imbitaran para inton Sabado. Apay, anya ti mapasamak inton Sabadaw. Kasangay ko ngamin, nana. Ay, kunak no nalipatan na kon akaarubam. Mabalin ka dimot amalipatan ka. Mabalay nga itugot ko nila kay kaw. Ay, kutuan ah. Diyay nga'y manugang ko atanlaw. Mabalay nga umayda. Ha? Dagiti apo ko kasa nga pulaw. Mabalin ka di mat nga umayda maki-birthday. Sige, nana. Ayaban niyo amin ida. Ay, happy birthday, Biryang! Umay kaming tung araw! Nakitak mo't nagtungtong kayo kini Biryang, nana. Ay, wag! Inimbitaran na kaun. Iso ang mapanak tumaki-birthday intong Sabadaw. Kunakon kat nga imbitaran na ka. Itugot ko nila kay kaw. Ay, mabalin gayam tagitugot. Itugot ko pa'y dagiti manugang kaw. Mabalin gayam ti ado nga itugot. Mabalin na. Apay kit din na saan. Iso apati dagiti apo kaw. Itugot kaw. Ay kat itugot ko mat nga rod amin nakabalay ko Iraman ko pa yan dagiti kakasinsin ko, ken kakasinsin nila kay ko. Mabalin dagiti kakasinsin na ito, gaw. Ay katayabak mat nga rod dagiti kakasinsin kaw. Kasla kayo agpakasara, paray. Ha? Dapay nalawa, damara di tabalayaw. Ay, uwan paray. Ado nga minti bisita ni bakit? Ay, pagsamputan lagi ti bisita. Nagaduda. Kaslamot taga iti kabangibang abaryo dagiti daduma paray. Ay, sos. Naskin gayam, abuo abapoy ti pinartiyaw, paray. Ay sos, agkurang sa tisaganan ni bakit Ay, sos. Daytakan. Umay kami pa'y agagayim mo, tricycle driver, paray. Yan anay tayo ti adda paray. Nagadugayam ti gagayim ni bakit mo. Ay na, talagaan nasapa kayo nga imay Ay, birthday ko naman. Ayan lang ay nila kay mo, nana.
Ay, day ngay nay. Day ta nakatakdar kita igay. Wan. Isugayam day ta. Kat asino ngay mo at dagiti kasarsarita na alalakay. Day nakapuraw, iso ni bayaw kao. Day mo't nakalabaga. Day inauna abayaw kao. Ay, pati dagiti babayaw mo, inayabam nana. Dagiti ba't dadumay jay igay. Dagiti kakasinsin kao. Kun kakasinsin nila kay kao. Ay na, umanay kayon samatan iti may sadakkel adam trak nana. Ay kahit na kayo ngay balt. Ayan na ngay dagiti inayabam abisitam. Agwawarada mo tun. Nilakay ko, idi nakakita iti kumpare na. Addan ijay amakin inom. Ayan na ngay Bert ni birthday girl. Ay, jakpay mo't nakitkita nga agpaysong. Ngam kunada mo't nga adda ijay kusina nga aglutluto iti pansit. Pansit? Pansit laang nga tati sa gana na? Hay, anyamot tan no pansit laang. Kakaiso na nga inayabak dagiti kakabagya. Pansit lagayam ti pasango ni Biryang. Ay, sus, kunak ano adalit saun, ngamawan mo ti makitak amatuntulo alit saun. Awan ti litson nana. Kat no imbaga kadagiti kakabagya, kadalit saun iso ngay mayda. Italaang aya ang makaraman da iti litson. Manmanuda makaraman iti litson. Iso nga imayda. Kat noing karigatan dati nagbalasiw iti karayan anaunag, tapno laang umayda. Kagay tangarod matlit sa unti umayda Ramadan. Amangan kayo, ado ti sagana. Ay, Biryang, ngayon na nga jalit saun. Awan ti lechon, nana. Nangina ngamin ti baboy ita. Ang adomot kiti ti sagana mi akarne iti baboy. Awan tigatan ko iti regalo, Biryang. Iswa, happy birthday latan. Ay, thank you, anana. O sige, mangan kayon. Ay na, naiwakas matlaang ti birthday klakay. Makabannog mo ti agsagana. Bayamon tanal pasayn. Imbag ta imanay dagiti sagana tayo anya. Agasam nga iti inluto mapansit. May sasilyasay. Inkarkarigatak nga inluto dayjay apansit. Awan mo't siguro makuna dagiti imay abisita bakit? Adda pa'y laang nga tamot makunada? Amo mo't dagiti tattao diti lugar tayo. Nabsog damat iti panagkunak. Nakitak tupay dagiti daduma nagitik out. Ado ti nag-take out lakay. Kunak kumaabawal. Ang anyangay nga narigat mat no gumura da. Wen bayamon. Tinapatag. Nalpas ti panagsagana. Adda kamatlagayam dito yung aglablaba, nana. Ay, wan. Naurnong tilalaban may. Kasanaw, imbes nga glaba kiti Sabadaw, napanak na ki birthday kini Biryang. Himbag kumamait no na imas dagiti sagana na. Jak ngamin naramanan amin, nana. Tay di agsubliak amangala ko ma. Naibus mo di salad ka ni spaghetti. Ha? Anyabot di pansit ngayon luto ni Biryang. Awan pa'y karnina. Nagdadakkel aripulyaw kan carrots lang ti Ricardo na. Jay mat adobo anaramanak, kurang itisoy na. Nagado ti sukana, kan nalablab ay. Ay, jay salad ay na. Kurang iti gatas na. Kasla tinipid da mat ingredients na. Jay mat spaghetti da ngay. Anya mat da jay nga spaghetti da. Awan sa mat cheese kan karnina. Isumat gayam asaan anaipos dagiti anak ko jay inalada nga spaghetti da. Tasaan mat gayam anaimas. Kag nakabalkot kayo kadimulang. Ayun mabalin kadimot asaan. Jay karni, nangyawid kami.
Si Kangay, nana. Ay na, sa nga silyasin sa gendayawid ko akarday. Na, nagadumatan nga eh. Ay katuan na, kakaiso na birthday ni Biryang. Jakit din mangyawid. Ay, kalukwanan na, no jakagyawid. Paray, anya di madamdamag ka? Adda ka nung babae. Nabayagan nga iso day ta kanya paray ngem awan kinapudno na. Isumot ti pagtutungtungan na kiti babae di tabasit a kantina ni Mang Angkwan. Nang rugi day ta idi ar kila endak dagiti mamaestra. Ammo ko no sino tinaggapuan day ta nga istorya paray. Ay, amamam, kit asino da nga eh. Dagiti mo lagagayim ni bakit ko ah. Ni Nana Milag. Nalay nga garamit iti istorya day bakit. Ti lansa mo, ti istoryain na mo da jay. Kasta ngamin no umapal da iti padada a tao pare. Nasakit tinakam na, tasaan nga iso ti inalada nga agisoro iti kinder di tasinter. Aya, adagayam kastaan na pasama. Di bakit ko ti inalada, taamo da ti record ni Nana Miling. Nalay nga agistorya, ado ti saan ang mangayat ti kasya nga ugali na. Ah, isumod lagayam. Akastalauna, iti panang perdida kan ni baka ma. Ken kastamot lang dadya kumare na ang nagdadakkel ti siding na iti asidig ti bibig na. Ni Maritais. Ay, may samot dadya chismusa. Nalaing nga agiwaras iti chismis. Bagay na nga raw, at tinagan na ang Maritais. Una, gagangay nan sa ta nagdadakkel ti siding iti bibig na pare. Imbag ma'am, tasaan na ka nga apain ni baga ma'am, kada kita mangmangag na nga, da babaeng paray. Apay kung maatutupan na dagita nga istorya, ket amuna mo't nga awan aramid ko. Agtalag kanyak ni bakit ko pare. Anya laki din nga mindag ito'y akakalugaran tayo paray. Apay nga ta, pakaragsakan dati mang perdi iti padada ataw. Nana Miling, nadamag mo ka din. Kanya, agradwar gaya man di inauna nga anak da Biryang. Ay, won, ni kanay. Agradwar gaya man. Addan sapay ka no honor na. Ay nagkup-kupya lang bata. Talagaan nalalaing dagiti anak da Biryang, nana. Imaladakin ni Biryang. Anya ko mangay ti paglaingan na. Anya ko mangay ti paglaingan na. Aywan gayam nana, ininbitaran na kan. Celebraran da kano kat di graduation di anak da. Apay nga mom, katawan pa'y mati na ipalpalapayak kanya. Urayam nga imbitaran na ka, nana. Mapantayo, taado ka no ti sagana da. Ay sigurado amang isupo ta. Oray sakmat Inimbitaran mo't lang dagiti kakaroba bakit? Wan mabalin ka di mo't asaan? Nala, imbitaram. Tama nga no daki di sa wanda amadi. Adon to amanan ti masauda, ang ambay amon. Ay, anya laki din ngagbayso. Saan ang mapmapnak dagiti tattao? Mabsog da lang arudan, mangyawid da pay, at dalat tamakunada. Bueno, papagayam. Itan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, itibiyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, si Kamat Gayam, bakla. Anyat gatangaw. Ay, bibili ako ng sabon. Tayman Ariel powder. 5 sachet. Ala, mabiit lang ang araw da.
Oh, atay. Ay, thank you. Ato matibayad ko. Na, kaslaado tilalaba am ita Oo kaya. Amo mata na giti kakaanak kak amokong. Naglaing dang agimureng. Naimbag kumamat ano mang tadda iti igatan ko iti sabon. Ngam, was! Ay kat nairwamdan akan ka. Nairwamda iti kinasingput mo. Ay, Diyos ko Mala, ingka nga rudan, tapno makalaba kamutan. Sigurado ngagmalmalem ka manen ngaglaba. Ay, salbang tikastoy. Salbang ka talaga. Hey, apay ang anak ka. Agong ungit ka, Mike. Kitain niyo matatatang. Ay na, saan pa yan nagudwa ti lalabaag? Ang mawanan ti danom. Anya matatikas-toy. Inaldaw mo ten agawan ti danom. Ay, isardeng mo pa ilati pa naglabam. Ay, inka man kita ti kontador tayo ta. Siguradaw nga in turn around naman ay. Turn around nga bagbagayo tatang. Inclose naman Saan mo't maawan ti danom? No awan ti mangi close iti kontador tayaw. Asino kumati akin aramin iti dayta? Ay, jak nga ron amo anak ka. Paliwon tayo no asinaw. Ay na, maamuak lang no asino ti mangikuklos iti kontador tayo. Ikak iti pagnakman na. Anya, aglaba ka laan. Ngamnapan mo pa'y inclose amin na kontador. Bakit? Wen lakay, ngamin, kurang ti danom arumrumar iti hos. Nagbasit, iso anapan ko inclosen Anya? Ay na, bakit? Nubasit man ti rumwar iti host. Ano usam ti agtaya? Sana kasta? Ang mga nod na makakita king ka. Narigat ay. Ha? Amom ti danom bakit? Napudot dayta pagriririyan. Kaslamo iladaga dayta. Intun kwan, pinalapal da ka lang araw, dagiti ka aroba. Ay nalakay, iti kaanuman, saan ang mapasamak dayta? Ngamin, mabainda kanya. Gaputa adda ka ba ilan tayo iti biyag? Kita amat Amin dagiti ka aroba tayo. O, ikumparam man, pasig da amin anak kurapay, iso ang mabainda. Anya? Iso ano kayat ko nga i-off amin a kontador. I-off ko Anya ko no agungat da. Agungatak mo't Total, awan mo't kabailanda. Nagkapuak kita'y ijayan da Luisa. Agong ungit, Mike. Tabay ka no, tatang? Agong ungit atawan danom da. Ay, hindi nakano kita ti kontador, naka-off ka daw. Hay, kat intern around da sumulagayam nga awan danom tay itay. No, sino mo't ati awanan na nakim na mangiko-close iti danom. Wan nga ro tatang. Kunamla no isuda lang ti agkasapulan iti danom. Ay, salbag. Karuwang mo iladay ta. Saan tayo ang maranranaan kahit iliblibas na siguradaw. Payman. Mamwak lang no asino ti akin aramid iti dayta. Oy na, titenged na ti i-turn around ko. Ha! Wen! Aramid dagdayta ko naktumet. Saan ka mabuteng? Taam mo kasak ti husto. Isumo ilaang nga agong unget ni antipuring itay naggapuak ijay balayda. Awam mo't la danom dakat. Anya? Awan danom da? Kaya't nasawen, amin akontador ti danom kat id-dependa. Wala, ita-turn around da ako na ni tatang. Hay, awanan ba inan talaga no asino takin aramid iti dayta. Hanggang pasensya langin dayja at tao no machimpuak. Ha? Isu dala ayat ang kasapulan iti danom. Masapul nga idependa no kargada.
Di dala anusan nanti aguray basit, wenno agtaya iti rumwar iti gripo da, no di dakit salbang. Kunak no siyakla ang tagparparikot iti danaw. Ado tayo magayam. Amin tayo dito abanda na ket parikot tayo ti danom. No asino tinagtured amapan mangid-iddap. Day tangarod ti saan tayo nga amaw. Nalaing mat nga may no asino man day ta. Nga ben, iranana nga awan tao ang makakita. Sana mapanidepon. Ay, nana, awan suspit siya yun no asino. Ay kwa. Narigat lang amin ka tagsasaw. Bay amlatan na sa bali at tao ti makakita. Tapno ikanda iti pagnakman na. Ay, no asino man dayta. Kabailak nga ikan iti pagnakman na. Ado suspit siya. Ngamjak pa'y sigurado. Aguray laeng Tano mapanagnakak nga iso. I-turn around ko titenged na. Anya? Asino ti bagbagam asospit siyam ang mga idap iti kontador anak kaw? Asino pa'y kuma? Dayjan nga Elena. Ha? Isulaang ti agpakalaing dito ayan tayo. Gan may sa, isulaang tinangato ti kita na iti bagbagina. Awanan pa yung dayjay? Ha? Matiliwak lang nga iso ti mangikoklos iti kontador. Pusi-pusak to pa iti tangad na. Nagungot ka matan anak kaw? Wala! Diyak atrasan da dyan nga Elena. Uray iso ti kabaknangan dito lugar tayo. Ano fa? Awan koneksyon ti kinabaknang da iti danong ti bumarangay. Makita na ti di na pa'y nakikita ko naktumat. Oo nya, napan mo manin in off dagiti kontador bakay? Wala kay. Basit nga minti danong arumrumwar iti gripo. Sapay ado ti lalabaa. Ay na, pangaasim bakit? Sarda nga mo day tang aramid mo. Ammom ka day, asika ti pagat atapan da dagiti kaaruba amang ikloklos ka dagiti kontador. Ha? Iso pangaasim man bakit? Di mo urayan nga dapat ti madi nga maaramid daking ka. Sakbay asarda nga day tang aramid mo. Ay na, kas iti kunak idikan ka. Sa anak amabutang kunak mat. Asino ay ti kaaruba tayo anaturad? Awan mat. Ha? Pagsasawak to pa'y idak. Anya? Awan ti kaaruba tayo amakabaal amang dilaw kanyak. Amangan numatong takto pa'y. Nagkapuam nga ay, itaman pa'y anasa pa kaarimwar. Nagkapuak ija yan dambiling. Nakuna na nga ron kanyak anakita na kano ni Elena anang idep iti kontador ti danaw. Kasta ka de. Wan, isaw ti bagbaga na ikay. Ay, kunak no siyak laang tinakakita kan kuana. At dapay gayam sa balay, husto laang. Tapno mapanagnakan nga iso ti mangikloklos iti kontador tayaw. Kaya't mo asawan, nakitam ni Elena anang iklos iti kontador tayaw. Wen lakay, manun adaras ang nakitak. Ngam agul uli makaklaang. Or-orayak asabali at tao ti makakita. Iso ang nasaya at tanakita damilain. Ay, ti awanan ba'y na babae? No apay abukbukudan na ati danaw. Apay isulat ang kasapulan. Wen nga raw, adda ko man naturad kat amang ibagakan kwa na. Madaa, ibagakan ni baklata isaw, ti mangibagakan kwa na. Ay wen man ngagpaisaw, apag isaw, naturad dayjay nga anak mo. Amok akabailan na akasarita dayjay nga Elena. Uy, sister. Ada ibagak Anya manen, kabarbaro amaritis manen, ibagamon, ang gamnudaan sa anen. Unay kan, saan adaan? O anya nga ron,
Ibagamon. Naku na ni Auntie Puring, nakita da kano ni Ma'am Elena anapan nang i-close iti kontador tayo. Saan laang nga iso tinakakita? Uray da Auntie Miling kano nakita da. Anya? Oy, nakangagamit iti dayta chismis. Amumatan, akanayo nakamapan ija ayan the girly agayam ko. Iso amang mangag ko dagita nga istorya. Mapanag nagkaklapod no dayta. Agsagana kanyak da nga Elena. Apay pay laang ang masapul ang mapanagnagam. Kat saan laang amay sa wunudwa at tao di nakakita. Ay, wala nga agpaisoan niya. Payman? Ay, punuan akon. Ay, now! Di pala nakakaguda ti lalabaak. Ngimawanan ti danom. Anyak matan? Kat, in turn around manan ani Ma'am Elena. Una yan. Payman tarumwarag. Inakman kita anti kontador tayo. Anya matitikas toy? Ala, ingkan, bareng masabat mo ni Ma'am Elena. Nasaya ata nasabat ka, si ka Ma'am Elena akabaknang andito yung lugar tayo. Nagapwam? Ha? I said, nagapwam? Kwa? Di ka makasungbat. Gapwa? Ta, si ka tinangidap iti kontador ti danom. Sana ya? Wan, ka? Anya ko matibibiyang mo? Kasta gayam, ah. Awanan ka itibain, ah. Maminsan pa. Alay ko! Pangasim! Gusto ko man! Sa anak pa akontento anang sipatkan ka. Kanayon mo apusipusan dagiti kontador. Saan ka di? Isong inta, day tatangad mo ti pusipus. Pangasim! Muston! Sana ka putaan na kabalam iti biyag. Kat aramida mo ti kayat mong aramidan. Bawatam! Awan connection ti kinabaknang mo. Tapno agaramid ka iti kasta. Wenno idepem ti kontador ti danom. Apay, si kalati umininom? Si kalang kasapulan iti danom? Ha? Sige! Sumbat ka pa'y rubi-rubak dahi tarupam. Pusi-pusak pa'y tatanggad mo. Tapno saan ka na makaidap iti danom? Salbak ka? Anay ko, nagsakit na talaga titangad ko. Gapoy tinarami day abakla. Ay, balsak day jay, uray puputan na. Ay, day tanti ibagbagak king ka bakay. Asaan mo nga urayan nga dapay marami daking ka. Day jay pa'y abakla tinaranaam. Ay, Si kalangarod tin turn around na. Uri asino mga main. Makapungtot iti day tangay naramid mo. Sa pala ko matag nakam kan. Sana nasaya at tinaagom bakit? Ay, apo na to'y. Awan ti maaramidan ti kinabaknang no isoda ti adday ti usto. Tandaan am day ta, bakit? Anya, tinungpam ni Elena. Wantatang, saan latong pa? Slaps ba? Anya, Naglasto ka sumusungbat? Naplang tilapayag ko iti magsasauna. Iso tinungpa, ah? Ay, saan nga kuri ti kinabaknang nano siyak ti mapaungat na? ay nan, nakabutbutang kamit no si kati makapungtot anak ka. Inikak na ti pagnakman na tatang. Tapno di na panunutan aga po tabak nang ket awan ti makaitulad a lumaban ken kuana. Kahit anya ngay mo tinakunanakin ka anak ka. Was adi! Basta intern arong ko ba si titanggad na. Ay, sakto pinagawid. Ay, jak lang mo ano agang angus pa, agang gaita. Anya! ay na, gusto laang dayjay nga inaramid ni Baklay ti dayjay nga Elena. Tapno saan amarwam. Agam, nay mabainak mo. Amangan kami no'y bagada ajak sinuruan ti anak kong agpakumbaba. Ay na, adula amin day ta pakumbaba. Nukas kan kwa na lang ti kasarsarita.
No sa anak labakag siyak at inangtong pakankwana. May sakamat ang naungat ako na. Kay makapaungot-mat nga men tikas di nga ugali na. Tila bagi na ti pampanunutan na. Di na amo apanunutan, akasapulan mat ti danom. Di pa'y lakinugtaran ni bakla tapno agnakam. Saan na kinugtaran? Intern around na basit ka no titangad na. Ha? Ay, husto no kasta. In-turn around na, akas iti panangi turn around na kadagiti kontador. No kas jay asumro ti kinamanaging bubukod na. Kawan. Kita man no dapay laganas na mapan mangi close kadagiti kontador. Iti kastangay naramid kan kwana ni bakla. Si kamat gayang bakla. Siya nga ron, Kway, anya ti parikot mo? Ibagam sa anapan ko matras. Ay, kwa. Awan mat parikot ko. Nasayat no kas na. Ket, sa dino ti papanam. Mapan mo ka di i-turn around manen, dagiti gitbal, dagiti kontador ti danom. Ibagam laeng tapno i-advance kumatipong tot ko. Ay, saan bakla? Saan ko amapan i-close ti kontador? Mapanakla iti store. Inakla gumatang itilana. Pagilot ko iti tenged ko a pinusipos mo. Okay, good. Kunak no lumaban ka, tatutupan ka manen. Saanan bakla? Pangasim. Huston, saan ka lumaban? Kan ikarit, adya kun i-close ti danong niyo. Saanan apunos? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Ay, Oscar. Oscar, Apay manang. di mo malaki sayanan day talabay mo. Mulmuleng lang ang mulatan day ta ulo ti manok di tapinggan mo. Palpalamiisag pa'y lang manang. Tanagpulot da ito inapoy kundi ko ngayon dasar mo. Kasla na unag ti pampanunuto ma. Pampanunutot nga rin nila ni manang. Asino alane? Yay balasang anam-am mo kaya kasaran. Lamin anong ensala. Nagpintas manang. Kayat mo asawan, agayat kan. Ayat ka din da ito amarikrik-nak manang. Ay na, sigurado nga ayat day tan ading ko. No talaga akayat mo day jay abalasang. Ay katarma ma. Day tati parikot ko manang. Tajak amo ti agaran. Day takot nga min, taday talagar din mo, tas asikaswal. Kasano ti agaran maya manang. Ay kat mapan mo pasyaran ijay balay da Namnay, no mapan ka agpasyar, nasken mat nga rod nga agporma ka. Agdigos ka mat kan agbangbang luka. Ay, day talaga yam. Sige manang, mapan ko pasyaran, hindi pa na ida. Naglawa man ang dito minulaam iti kamuti Sigurado adakkel man ang ti paglakom dito Agda man ang ibang kukon. Day tamat lagi bang bangkon ti aramidam. Mga sawa kan Tapno adda pang usaram iti kwartam nga ibang bangkom. Agaramak nga rin. Armamon nila ni akras mo. Ay kituin Talaga nga armang. Iturturod mo na. Mariknak namin nga pitik-pitik ti puso. No kaya't mo agad kadwain ka nga garam. Mapaling ayamot ti basta pare. Muna, ura ijayak lang ruwar. Pampapigsa iti pakinakam mo Sige man nga rin. Kadwain nak yung dan mapanak agaran.
Lani, kaputado ti umay agaram ken ka. Pinagpila kita Jerwar. Ay kutuwanin amanong, tadyak mo't ida mapaggigiddan asangwan. At dapay kayam dagiti naggapoy di kabangibang nga barangay. Jak amo, no asino ti pilyak kadakwada. Ay, siyak ti agpilay. Ne, anyalakid din ayan ni nanang nakisampitaw ka man na kunak. Kasano ko maasika ti agpili. Kat nila ni ti makiayan ayat. Ay, saan amabalain basta-basta ti pakiasawaan nila ning anak kao? Nanang, pasig anatataraki dagiti nakapila nga umay agaram kin nila ni. Apay, basta natarakay, nagpintasan nila ni akapsat na makiasawa laang itinatarakay. Anya ayati kayat mo akalidad ti lalaki apakiasawaan nila ni nanang. Ay katsiyempre daytay mo't adda kwarta na. No saan a kwarta, rombang analawat ti dagana. Oh, kumusta ti panang pasyar mo kinila ni Idirabe Oscar? Nagado kami magayang mag-aaram ingwa naman. Gagangay balasang gayam. Sapay nagtatayag dagiti karibal ko. Nagbabakid da. Dapay barbasan. Kat si Kangay, Tang-tangating nga ida. Nagbasitak lang para kadakwada. Kidag-kidagan daklang ta nagpipigsara. anya ti panagkunam di tabagem, Oscar. Basitak lang arudan. Nangisitak pa'y. Ugar-gar ti bukong. Sarang pa'y nagitilapayag ko. Nagbasi. Ay naading ko, inuyaw mo maninday tabagim ako na. No si bibiyag kumapay dagiti naganak na. Sigurado nga tanda ka, gapo iti panang tagtagibasit mo di tabagim. Yak sa ito na yung tiagar, mana. Siya nakmut pampansinin nila na. Oray ni nanang nangagbanbanday. Di nakpanpansinin. Ordinaryo lang abaro. Ala, mapanak makitsinda inton madamdama. Adda ka di ipagatang mo. Ay, awan manang. Badaw, sapatos, apagaram mo. Oray sa anang. Yakon kaya't ti mapanagaram. Ay, amukon. Igatangan ka itibang banglaw. Awan niya ngay lanay. Adda ka din napilaim kadagiti agar-aram kan ka. Agpilpili akpay laeng, nanang. Laglagi pam aje pilyam. Naskan nga do ti kwartana. Jay adda ornong na iti bangkaw. Wano saan, jay nalawa ti dagana. Adda ka di matikas ta alalaki ita apanawan, nanang. Ay katadda apay kidingawan. Tadagiti mo't agar-aram kanyak. Kat pasig mo't nagpupurmada. Nagpupugi kan nagtatayag da. Ay saan adagita ti pilyam. Nanang, siyak ti makiasawa, saan ada kayo? Ay agrigat to ti biyag mo. No saan ka nalaing ngagpilay. Alpas man ti pa nagmulam iti kamuti Pare Oscar. Ang yaman nakta, imay nagtinulungan na nagmula. Sa nabalik na tangda ng kamay paray. Ay karumbang lang Tadamot pagload ko no madamdama. Oscar! Ay, Nimot manang mo data. Anya day ingat nga to na. ay, Jaysa, ginatang na para kanya paray. Nakagatang ako ni Tibang Banglaw. Ay sus, day tati ka sa pulang pare. Tapno kayat na kanila na Ay, unay mo ni manang. Tila gat-gatangin na. Oh, amom na maangot nila ni Daytoy. Ay sigurado asong batang nakan. Ayun ngagpay subare. Hey, padasang day ta. Agbangbanglo ka mo ta. Ha? Nangina, ti pinanggatang ko iti Daytoy abang Banglaw. Iso anas ken nga usaram inton rabi amapan mo pasyaran nila neng. Ha? Ay, masapol nga usaran pare Oscar. Ay, Kita am imay pa intulod ni manang mo dito pagmulmulaan tayo ti kamuti.
Pinagtugaw ko dagiti agar-aram kinilani. Tapno sa gaysada ang maibagada tirik nadakan ko na. Makapili mo't siguro nila ni kadagiti agar-aram kun kwa na. Sapay ko maa? Nay, anya day jay maangot ko. Maangot mo matgayam ti mangangot ko nanang. Agat binalitungag mo't akamutay. Wan nga rod nanang. Mangangot ko matdayta. Nagoray ka man, tadamaga kadagiti agar-aram kin nilanay. No asino kadakwada tinagitugot iti binalitungag akamutay. Ay sus, nanang di ka lamabain. Awan lati di ka damdamagan. Pagbay na kumangay, dakas ayat agdamag. Umaya mamit agaram lanay. Kunak man no adala kinadwaam nga umay agaram. Siya gayam ni Oscar. Asinaw kada kayo tinagbalon iti binalitungag akamutay. Ha? Anyamad ni nanang. Kunak no anya itayan ti umayo ibaga day talagayam. Ay katsipre at dagayam maangot ko nga agat binalitungag akamutay. Juan, Ay sos, agbalon kayo lang arudan, binalitungag paimot akamutay. Diyay mo't kumasabong Ay, nana, sakti agat binalitungag. Anya, sika. Yay, pabanglok da jay, nanang. Ay unay mo't day tapabanglawn. No adda pa'y planom nga umay agaram kin nilanay. San monton nga usaran day tapabanglaw. Tadyak kayak tiangot na, ha? Awan lata. At dami na lasak. Gapo iti dayja, pabanglo, ginatang ni manang ka. Pare, saan ka ko mga agsaw iti kasta? Ay, yakon ka ti agarin. Ay sus, sumuko kan. Para lang iti dadya na pasamak. Anya para lang dayja. Pero may anay babainak pare. Ay sus, ituloy mo lahat tatagaran pare. Isardeng ka pare. Na, kahit anyang nga ti planom. Aglak-lakayak lang ang barong. Ay sus, kasi ka pare. No mainayon ka kadagiti 5 kay abaraw dito lugar tayo. Saan lang matasya ka? Uray si ka? Aglak-lakay ka mo. Abaraw. Oo, nagkunakan ka. Sus, awan planok nga aglakay abaraw niya. Mga sawa ka, nisuti kayat mo pare. Tasya, talaga nga isardeng konti agaran. Bye-bye akaw. Kuna di naggatangak anabang luday toy. Apay ngay nga agat binalitungag met gayam ti angot na. Mababainak man. Ay, inak apaan inton bigat di naggatangak iti dayto abang banglaw. Ipungot-pungot ko kalpasan apagsasawa. Ay, saanin manang. Apay-pay lang nga ramidam day tangay. Tapno makaibalas tayo iti inaramid da, apanang pabainkan ka. May bayamon manang kunak manan. Kat, papanam ngay. Mapanak man nagmula iti kamuti Sulangin ti ramidam manang. Agmula iti kamuti, aging gaaglakayak. San kan nga agaram? Bayamon manang. Aglaklakayak lang na barong. Ay na, awanan ati mangiwaras iti pulita yun no kasta. Apay, napanan ni Manong Mau. Ay, jak mo nagpadayam at itay nanang. Kunak amapan na aradwan isang kabasit adagatayaw. Tapno mulaan na. Ngam di namanan aramidang.
Napanmanan nakibasketball ananang. Ay saus, ag malmalum man ijayan. Agpadpadadalakin ni tatang mo. Gungot kayo manan. Ni tatang mo, ag malmalum ijay kantina amakin in istorya. No anya latis istoryaan da, di mo lamay ibusanan. Ay, nagatidog man ang tilitan niya yun, nanang. Ay na, agpay sumati bagbagak. Kat nimot manong mo, ag malmalum ijay basketbolan. Imbag kuma no adamayawid na akwarta. Iso asi kalanay, pilyam ti pakiasawaam. Jay nagagag ken nalawat ti daganak ti pilyam. Awanan ti kasta ita apanawan, nanang. Napurma, kang gwapo, ti uso ita apanawan. Day tala makibas basketball ter aramidom. Di ka pa'y nagaradaw. Nagbasit lang arudin adaga. Di mo pa'y masango amulaan. Ay sus, basta makiasawa nila ni itinagagayt, ken baknang akaskin ni Oscar, saan na masapol nga agar-arado akpay laeng. Anya, Asino da ita nga, Oscar? Ket may sakadag iti agar-aram ken kaa. adabak na ngagar-aram kin nila nay. Adda nanang, jengay ko na mga agat binalitungag. Ha? Oscar, tinagan na dayjay? Baknang? Kasanoan na ibagam abaknang? Ket no iso titungtungan mi ijay basketbolan itay. Nalawa kanugayam ti daga at tinawin na kadagiti naganak na. Ikta-iktarya ka no. Oh, nangagmaw lanay. Nalawa ka no ti pagmulmulaan na iti kamuti. Dakal ka no ti kwarta na ijay bangko. Oh, nangagmumanan lanay. Nangag ko amin, nanang. Apay, tulingak ayakas kada kayo. Angam gapo iti pa nang pabain mo ken ko nanang. Ay sos, amangan no saanan nga umayagaram. Pinabay na kaya mag. Di na magkulaang mag. No asino ti agat binalitungag. Pinabay na kaya mag. Di na magkulaang mag. No asino ti agat binalitungag. Apay, panang pabain ayam ti kasjay. Sos, naglaing kayong tumad ngamin amang pabain. Iso ang makiasawa langin nila ni itinapurma ken guwapo. Ay, jak kayat! Jak itulok dita. Dayjay nga Oscar ti kayat ko apakiasawaan na. Nalpas ti tungtungan. Sus, anya lakit di ngaminin ayan ni nanang. Di ka lakit ngamin tantanangin ti ibagbagam. Basta nalpas ti tungtungan. Period! Manang, pudno ayaman ang dan kayo iti agkali iti kamote? Saan mo ka di ang nakasarita ni Oscar? Ay sus, kitno agpaspasanaang mat iti kalapaw na, iti garden na, manang. Ne, aping ngay. Ay, ang mga no dahi pa ng pabain ni nanang nilanikan ko na Bagbagaan man day agayem mo. Lab na talaga nila ni manang. Ingka kasarita iti kalkalapaw na. Tadamagam, numanang dan iti agkali iti kamote amula na. Ay katuna, tagayabak iti agkali ang matangdanan. Nagsukat ka na, agpapintas ka, tabapan ka makikali iti kamutay. Anya? Siak? Agkali iti kamote? Agpasiksi ka, tapno makita na ka ni Oscar. Apay daytoy sandal nga dati heels na. Ket usarma, Usarak? Amapan agkali iti kamote? agminiskirt ka. Anya kayo matan nanang, tira ibagbagayo. Agam amangaw kayong samatan. Ay sao, surutam ti bagbagak lanay. Saan ka nga agkapoy-kapog? Man-manong tikas kin ni Oscar. Nagadudag iti kayat na matangdanan nga agkali iti kamote, pare Oscar.
Pagkalyom ina, tangdanak ina, pare. Nung tiimas na, puro matbabakit. Ha? Ay nanine, pare. Adda sumunga da kasla balasang. Kita na Di naman angawon iti kasda, pare. Ay kita ang namin ang angawon kaya mat. Ha? Kaslamot nila ni dayta, pare. Ay sos, isong agpaisaw. Nakahils ka nakaminiskirt nga umay agkali iti kamutay. Ay saw! Saan ka ngagkali iti kamutay, lani? Tajak ipalubos ngagkali ka. Ha? Kat? Anya nga iti aramida? Dito'y kalangan abay ka. At istorya talat ka. Siga man, no dayta ti kayat mo. Awang ngamin ti kais istorya. Ay kat, siya kun Ha? Binastid na mo ito. Saan ka binasted, Oscar? Ha? Saan? Si kamot ngamin, idi pinabain na ka ni nanang. Saan kan nagsubsuble iji balay? Amom ka di, nga inururay ka? Pinadpadaanan na kamutlaang ni nanang. Tapay kanuay. Di ka pa'y lamakadlaw mat. Karagiti amin ang nag-araram kanyak. Sika, ti tight ko. Ay na, nakaragragsak tirik anak ang iti dayta. Lanay. Uray ni nanang ko. Si kamot ti kayat na, para kanyak. Ay, agkasarta nga rodan, nanay. Saan ka napapayagan ba? Agkasartan. Bueno, papagayam, itan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, anialaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmarts YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anialaki din. Naimbag pa ni Fernan. Umadanin ti pa nagkalaysada iti kayan ayat na. Pare Pito. Wen nga raod. Saan na all ko na talata na. Anyang nga raod. Awan matibalasang amayat ka data. Ay, di may bagati kasta, pare. Adan tulad ta ka di. Kanon to ba data? Siyak mapukpukawan ako ni tinamnama. Makaas-asawa akpayan. Ha? Ay, unay kan pare. Kaya't mo asawan, agbakan? Ket no iso tigasat, anyang nga raod. Aglo na ko na. Awan mat nga raod ti mayat na palasang. Salpad ti kastoy abiyag! Makauma! Lumakay tayo nga mawampay asawa! Salpag ka talaga! Ay, nabartag ka manon ako na ka. Anya ka mo tinanak ka. Tunggal mabartag ka. Pukaw ka la, pukaw. Ah, Di ka di mabain kadagiti karo ba? Si kalaan ti mangmangag. Siya pa'y rabain. Orasan ti panaginan. awan bibiyang ko na nang. Basta no kayat ko ti agpuka-pukaw. Agpukawak lata. No, daman tinagari tita. Umasidagdag boksing kami. Anya! Sana ka mabutang nanang. Amo yung matan. Awan ka butang kao. Uray ang sino. Gan uray manutang umay. Sana ka mabutang ko nagtumas.
atan ni Manong Pidong. Mangibabain. Ay, iwan nga raw danakaw. Anya laangan nga iti iba kadag iti kaaruba. Rabiin ng pukaw pay lapukaw. Kunamlano bagi na ti lubong no kasta mabartek. Nala, hustaw na nakaw. Ingkakit ituloy ti maturaw. Di ka madanagan. Bagaak ni manong mo inton bigat. Wan man nanang. Ungtan yun no iso. Tapno man agnakaw. Di na pa'y ammo ti agbain mo. Nasaya at tabi mangon kan bidaw. Apay manan ayan nanang. Apay manan ngay bagbagam. Apay, anyaya ti parikot mo. Tatunggal mabartek ka. Day talag puka-pukaw tararamidaw. Ni nanang mait. Iti kasta kinaturod mo apo manukaw. Iso kumama ti kinaturod mo nga agaram iti balasang. Ha? Lastog mo amin na lastog no kasjay amabartek ka. Nga mabutang kamot nga raw nga agaram iti balasang. Oh, dayta kayo manang. Tila ibagbagayo mait. Di ta kayo man laang. Siguro wala parikot ni Pidong. Iso kanayaw na napudot ti hulo na. Kan maysa. Kanayaw nga agpuka-puka no kasjay amabatag. Anya kumanga iti pagparikotan na. Amagaan no kayat namutan ti mga sawa. Mga sawa, ay sus. Awan ti mayat abalasang kenkwana. Gaputa kasjay ket nga raw ti ugali na. Ay nasaan tayo lang amaw. Adan to ah. Ay, sapay la kumang raw takasta. Barang isumutang ti mamagbaliw iti ugali na. Nasaya at naranaan ka, Pidaw. Tata, amaok no hapaya ka na na napudot ti ulam. Amaw ka makaas-asawa kan. Ha? Kaya't mau, adayam amukan ka at chicks. Ah? Napintas na jay. Ken siksay. Ken napudaw. Ken natayag. Sino tata? Intaon bigat, umay kay jay balay. Mapantay jay ilay. Yam amukan ka ni Sally. Bareng man no iso ti maasawam. Bareng no iso ti mamagbali o iti ugalim. Ah? Sige tata. Mayatak iti dayta. Umayak tong araw. Anya, ada balasa nga pangyamamuan nila kay pingikan ka. Una nang. Ijay ka no ilitayan na. Kaya't mo ba? Ay katuon ah. Ay ngam, kita agpay ah. No magustuak. Anya, ay nagalasa talaga ti ugalim. Ti kunam, iso ti mangadang, no magustuhan na ka wano saan. Ayin ton kwan, paayon nakalaka nga raw. Ninanang mit. Mala, mapan ka. Iturturod mo ti sumango iti balasang. Akas iti kinaturod mo nga agpuka-pukaw, no kasjay amabartag ka. Dahil bagal daw mo salay. Kastamit ka da kayo, tata. Kastamit kan ka, manong. Ay, agyamanak. Ay, un gayam. Imay kamay. Gapaw ta kayat kuban ngayam amukan ka daytoy nataer abaraw. Ha? Ay, di ka madanagan tanasingpet daytoy. Awan pagdanagam. Ay, baraw.
Yam amumutin ati bagim. Naimbag nga oras mo, Sally. Siya gayam ni Pidong. Nice meeting you, Pidong. Ay, kastamat kan ka. Nice meeting you. Sapay la ko mata, itulok mo asarong karan kan tumanan. Awan parikot iti dayta. Anytime, oh my kalata. Awan niya, magustuhan ka din ni Sally. Ay, uuwan tata. Magustuak launay. Nagpintas nyo. Ay, kahit, ituloy mo ang mapansar sa rungkaran. Di ka mauma, aging kang aklunan na ka. Uuwan tata. Mapanak ka talaga. Nalab at pasay taksamatan kinisali. Iso nga raw, nga aramidam amin na kabaalam. Tapno mapagwan mo ni Sally. Adaw ti agdatdaton kan kwa na. Engam sapay lakuma. Tasi ka, ti pakaisabitan ti puso na. Anya? Sana ula talaga, pare ko. Panag ko na, makaasawa ka mo tayo. Sapay la ko mga rod pare. Tani, manumit tawan ko. Ngam ni, awan pa'y asawak. Ay kat sa nabalya, tanu aklunan na ka ni Salay. Siya tulangan ti baak nito'y lugar tayo. Ngamin, mga asawa kan, pare. Maibagak tula ang dayta no mapagwan ko ni Sally. Ay, uwan gayam. Amangan no awan pa namin bigat. Ha? Nay, awan mo, pare. Apay aya. Kaduan nakman amapan ijay ayan ni Sally. Ha? Mapantado, ha? Wen, kaduan nak tanay. Mabainak amapan na siya klaan. Anya? Mayat no adda ka kadwak. Medyo mapukaw tibain ko. Ay, awanin na. Makapagsarita kayo pa yung anasayaat no daa kakadwam. Wen pare, basta umay ka. Pangasim, mabainak ka talaga. Anya, mabain ka mapanidya ayan ti babae nga ar-armam? Asikalaang manong? Mabainak nga road. Anya, nagapan na gaymot ay taabain mo? Ah. Di kanto pa'y mabain apo manok ka, no kasjay anabartak ka. Nga mabain ka kit din ama panagaram. Ipakat mo, ti kinalastog mo, no kasjay ang makainom ka. Akas lakukwam ti lubong. Si kakit di matading ko. Nagadumanan nga imbagam. Ay kapudno mo ti ibagbagak anya. Makapasurunday ta nga ibagbagam ang mabain ka. Katawan mo't babain mo. No uminom ka, ure agmay-maysa ka. Nagmayat ti panaginom mo. Ngam no maipapan iti babae, takrot kamot nga rod. Awan initiative mo. Masapol nga adda kadwam, salbag ka. Anya? Anya, pare. Nabartek tamit eh. Mapantapay ka, DJ Eli. Ay, una, mapantalata pare. Sana mabalin na saan tama paan. Nabartek tamit din, pare. Sana pare ko dayta pare. Kabalag pa yung matiag maneho iti motor. Ngalaw may ka. Mapantakit din. Pangasim ko nakmanan. Kadoon na. Mabayin na ka dumano na siya klaan. Pare. Ala, mapantan pare. Ang mga makaturog doon ni Sally. Sige, pare. Mapanta nga ron. Kaduain ka. Ay na,
Imbag man tanaanos ka ng kadwakan kwa na nga imay dito'y balay, manong. Ha? Ay, when, adi. Saan kami kung mga umay? Kapot nakainom kami. Isumod kami tagpilit. Iso nga imay kami. Ngam ni, nakaturog mo tan ni Pare Pidong. Unay matanda ito agayam mo. Umay lang aro din sumarungkar. Nakainom pa'y lang. Pasensya ka na, Sally. Sana bali? Mausawan tumot lang itong madamdaman na ita. Ala, bayam nga ro ta iturog na pa'y. Umay ka pa'y aigay kusina. Tagkapeta. Agis istoryata pa'y. Kabayatan ti panangururay ta amariing ni Pidong. Sige, agyaman ako na Sally. Awan ay nyaman na. Umay kakit din. Adaman na damagakan ka. Ha? Anya da ita? Apay, talaga akas ta ti ugali ni Pidong. Kuna na kanyak nga iso ti kasingpetan ijay ayan nyo. Ngamukas lasaan mo. Ha? Iso nga ibagak kumakan kwa na nga awan namnaman na kanyak. Gaputa makitak mat amamartek mat gayam. Pasensya ka na. Diyak namin siya ti agsaw, Sally. Ang mga panunutan na perjek king ka. Saan nakasta? Talaga adyak kaya ti ugali no. Ala, isaw ti kasaritam inton mausawan. Ay na, jak matlan na puta ng ti oras pare. Anyamat din. Bigat mat gaya man. Ketwen pare, imbaga ngamin king ka nga uray sa antan nga umay. Impilit mo magamin. Ni Sally nga eh. Nakaturog pa ilaan. Ala, bumahon ta kidi, tagawit tan. Kabayatan na nakaturog pa ilaan, dagiti dadakkel na. Unay matanda ito yung ulaw ta pare. Ay na, nakapapain. Sikamag ngamin pare. Kay, anya ti pampanunutan ngay. Adakit di ama bainak. Oh, salbag ti kastoy. Kahit, anya nga itinagsasaritaan nyo kini Sally itay nakaturog ak. Awan mo't pare, nagkapi kami laeng. Kasta ka de. Hala, agawid ta nga ro din pare. Nakababain no makariing da. Kat addata pa'y laeng dito eh. Awan namnamaang pa'y aya nga aklunan na kadya balasang nga ararmam. Kat di kamot mapan asi kalaang. Aklunin nakto day jay ko nagtumait. Ay na, iti kasta nga aramid mo, mangnamnama ka pa'y laang kan kwa na. No siyak lamay sa, jak kayat ti lalaki akaskan ka. Ha? No linalastog, iso paglaingam. Ngam no agaram, masapul at dakadwam. Awan saan akayat ti babae ti kasta nga ugali? Si kakit di mat. Amok mat. Ken mariknak. Nga da panagayat ni Sally kanya. Isong amok nga umadanin ti panangaklon na kanya. In your dreams. Anya? Ay, awan mong Pidong. Kaslawan sirbina si katinyam amok kinisalay. Di ka man nagalibdak. Anya ti kaya ti asawan tata. Ay, sana na si katikayat ni Salay. Ni Andy ka daw, tikayat na. Anya? Ni Andy agayim ko? Aywan, inaklon na pa'y kidin Anya?
Ay, saan na pudno day tatata? Ay, siyak tay ayatin ni Sali. Saan na tigayim ko? Ay, pakawanam. Ay, awan maramidam tay sukat nga rod ti kayat na. Kan may sa, basal mo. Kaputawan gamin initiative mo. Nukas diyan gamin amapan kaagaram. Sana masapol nga adda kadwam. Ah? Rumbang laeng asiksika. Hanya nga ita. Di mo amaw agapo itinalabas sa baltik mo. Nagkinawatan dagayam. Anya? Ayawan maun. Hindi amo katapno saan ka ang mabaakan. Ay, di ka ba nagalipta? Awanan asawaan ni Andin Isalay. Agbaak kalatan. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki ding. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.